জানো তিনি 1 তারিখ জুন ও সাল Kwtal 1 tarik ini Salno sini boba grano Khwlai karo tai ini orang press meet khajiwo sini TWF ni advisory board ni chairperson sini boram ganang madam Pavitra Bhakti Jamatia tongo sinoro tongo sini secretary buku Budolakshmi Deporma Preparatory Committee ni convener Bukuk Ita Deporma, joint convener Bukuk Ati Jamatia Bay, Bukuk Sapnatiria. Tai sini advisory committee ni Bukuk Mamata Botongo. Tai jok to Bukuk Som, Tongbayo, Borok jok to sini TWF ni Samu Tangkrak jok som. Tai ani media takuk som, Borok nopo belai o 1 tarik ni Salno, Hambaya kalo. Sing tini norok no maring mani karon hingga obose sini bubagra sing no tipramuthani kaisa wings buri bede TWF Tripura Women's Federation hini kaisa সংগঠন খাইবিকা o সংগঠন খাইব mani bisiktam pungnai beskang 6 tarik Jun 2024 as 6 tarik Jun जों TWF Central Committee rok meeting khwlai जों kaisa decision najakha taklaini foundation de जों सारा त्रिपुरा राज्य o khwlaiyawi प्रत्येक ब्लॉक o yakaba district o khwlaiya जों taklayo centrally babe khumulungo जों noai auditor noai kholnogono जों o program no जों khwlailaisilai nei Lamsok Laikha abono सारा त्रिपुरा राज्य ni Barata district sini Kesam district tongmani sini Bukukso 46 ta block committee tongmani Kesam sini Bukukso norok tonono ang media ni through norok no kobok jawo norok je phaimansak sini 6 tarik Jun no 11 ta ni somoy meeting start khainai sini pana pisa jaknai aboni sekang no norok phai sokpainani babi khumulongo noayo norok no kobok jawo tai taklayo chini agine haino chini habobagra जोंनो संजावै रिनाय TWF नै बुं हारै रिनाय जोंनो संगठन संजावै रिनाय बुबाग्रा तंनाय जोंबाय chini foundation dewo tai chini jotto borang gana मन्त्री Kwtal tongo khorokno MLS tongo chini tai EM CM MDC chairman chini borang gana party ni president Tripura Mothani chini main kok nukai CWC CAC borok ni jotto atong song tongbai nai chini jara frontal organization जोंहा हाय TWF बाहायनो chini tongo YTF TCF chini aro tongo TISF borok no bosan invite khlainai borok bo phai ma phainai chini o program bo tai taklai ni program जों belai theno chini je mansak जों नायथोक्लाय खालायनानै बागै जों सायथोक्लाय दङ आबो जों सेन्ट्रेल कमिटि सिमि नायथोखायनाय हिमाबाय इया नरक पाल जत्त डिस्ट्रिक्ट नि जत्त ब्लक नि बुकुब जों फायै जोंनो ओ प्रग्राम न मोजां दिनानै नांगौ ताय जों आसायमानि साल बो बाहायके कन्थ जिनि बुकुब जों ताम ताम खलाय लांखा जिनि बुकुब जों ताम ताम खलाय मान जों नुखुंगो जेमन जों सामं खायमाने हायनो chini राजनैतिक ni nukhungo bahayno जों bubagrano logirinani thangmani nukhungo bo जों belai na success ni tongo chini TWF abo o success ni buthai जों 3 বছর thaita manka 3 বছর जों TWF ni buthai thaita manka bubagra जों aboni bagai जों belai kheno proud feel khayo जों TWF tam male MLA khorok ni manja जों TWF ni hoite जों chini MDC plus EM khoroksa manja TWF ni hoite aboni bagai no जों taklai ni chini foundation dewo chini bukuk song resapna kereng tongo resapna sina kereng tongo kop klop kop thoma kereng tongo takna ni kereng tongo
buthai kereng bumul kereng tonggo oba hai kebang majan jani talent buri tutui waruk ni wamu wana ni kereng boho morok na ba angkoi le seng ba kereng di seng norok no cikon sapano norok ni ringmani no seng tau ke warna bagi ya pai ringna ni bagi sing TWF Central Committee ro seng ready tongnai aboni bagi khajani bukuk song ang jottono no kobogo norok media ni bising tikai o chini press meet khaimana nukmani loge loge na 6 tariko norok ready tongdi norok 6 tariko chini khumulung ADC headquarter khumulungo noayo phai jotto sungbai baksa chini bisik tam kamani TWF ro belai khaino bisik tam success angka ni sak no proud khayu dai bubag a proud jungno khairi nei hake chini bubag aboni bage norok jo to bukuk song jungbai baksa no ke bojan jani blogger khlaiya foundation de ke bojan jani district foundation de khlaiya wo jung pal khai taklai ni bisiwo jung abo chini khumulungo no jung ADC ni chini kumthai barani headquarter no jung khlailai nei hine wan sok laike norok jo to jungbai baksa pal khai khlaina ni bage phaina ni bage ang nok no kobogo tai kaisa kobog muhkai jot to bukuk song no norok phaina ni saka jani amchayo ngakaba jani block committee elakaro nongi party office tongo aro khamkano chini TWF ni bana ngakaba flag notice awi norok chini program bo phai nani bage ang nok no kobogo karon chini flag chini sinemo jung TWF ni singjak ma abo chini flag karon jungno bubagra sinemung kebang marika tamrika emonki writing pad base kannani mala gori hoite kebang masin norika je norok kaisa সংগঠন kaham সংগঠন kubui bai samang khaina ini bubagra jungno mari chinnori rimani no jung 1 number chini sinima hinga chini bana o bana tolawo chini flag tolawo jungcho to TWF khainai ro jung bana notice awe bana no borong bubu norok khaile di chini program bo abono ani koimu job tono no 6 tarik June pogyawo jung chini bisik tam kamani salno jung kaham khlai palai laine ni bagi ang job to bukuk jongno khabai kai kobok jong tonon ham pandawa sab mandana te o pandano rugui boma ha sambotang ya nai ba ya sakka o pandawo ang to sai na thangka chini main higati pramathani CWC Central Working Committee CAC Central Advisory Committee aro ti pramathani plus chini TWF ni Advisory Committee tongna Kwtal organization ni joto chini okra rok tongnai chini president rok tongbai nai tai chini Kwtal organization ti pramathani 7ta tong utai borok joto no jung invite nai tai bisas khai jehetu chini bori rok ni program ba jung aro chini bori rok no borok tori nai bukuk chongni no jung talent bonai tai chini bubagra to tongnai no bubagra chini chief guest ngai chini party ni president abo CWC go to khotja CWC go ngai to no khotja ko chini okra amni bagi joto dina hambai kiti ko kaha Khwlai ini 1 tarik Jun 2024 TWF 6 tarik foundation de meeting dan sini meeting ko tini tongo sini TWF Central Committee President sini Madam Laikha sini bisingo tongo sini chairperson sini Madam Kwtal di Jamatia sini bisingo tongo tripartite committee ni khorok ni ku convener Chokna Tiriang te ati Jamatia sini treasurer tongo te o jaga joto district ni te central ni paiman jak pena sini TWF ni khajani bukuk tongo jotonan hambai te first of all ang bokro bomai chini maharaja nan direct ya paro tami gai bini chai tok mumbai bini na har mumbai tini jeng third foundation de object pagin khamai tongo so o jagawo ang ani as a convener ang obono request pene through media chini jo to division bori rokni je 44 ta division tongani block o jagani jo to bori rokno o jagawo phai manjak penen bagi kobok jago tami bagi himale jeng centrally o jaga
meeting खालायै जों अनो डिसिजन खालायखा जे बस्कां 6 तारिख बेलायखनो बिफिटिं मेन आरो जों ऑब्जर्व खालायनो थांनाय दङ थार्ड फाउंडेशन दे जोंनि थाइ बे नवाय खमलों नवाय ऑडिटोरियम हॉल खमलोंगो ओंखाय कोनो ब्लक कोनो डिस्ट्रिक्ट आलादा भाबे ताक खालायदों जोंनि मीटिंग डिसिजन नजा जेहेतु जोंनि महाराजा हैनो ओ जगह फाइनल ने कन्सेंट जा सो जोंनि पार्टीनि जब तनि अक्रा जरा सीडब्ल्यूसी तंनाय सीएसी तंनाय या खबा जोंनि पार्टीनि जब तो एमएलए एमडीसी ईएम्स जों बरनो जतनो आ जगह इनवाइट खालायदों ओंखाय आं आसा खालायो जोंनि प्रोग्राम बेलायखेनो जाजों खालाय बेलायखेनो गाहामखौ जों प्रोग्राम खालाय माननाय ओंखाय आबुनि बागै जे दिनै अर नर मीडिया नि फायनाय नरनबो बेलायखेनो हामबाय जोंनि अ मेटार नर कवरेज होनाय बागै फायनाय बागै नरनो बायख्ले हामबाय मायाफोराव ओंखाय अ आ दिनै जे प्रोग्राम आबो जोंनि गोबां मा जोंनि कालचारेल प्रोग्राम गाव एक्टिविटीज दंनाय ओंखाय जों जस्ट वान सुलाय दङ जोंनि बोरै रं बिसिङाव जरा मुतुनार जानाय अबाय सामख्लाय थांनाय अबाराव बाहायनो जों आदिनो फेलिसिटेशन लायलाय मानो आबाहायनो जोंनि वान सुमान बिसिङाव दङ ओंखाय बेबाक नरमै डिटेल्स आबो जोंनि प्रेसिडेंट तिनि उदाबो ब्रीफ खालायनाय सो आं जोंनि प्रेसिडेंटआव रिक्वेस्ट खालायनाय जोंनि मेटार नति 6 तारिख जून जोंनि थार्ड फाउंडेशन दे नति whatever briefly नरम नि साइड खालामनानै मैडम नां रिक्वेस्ट खायो आबो नते